Hello, kumusta kayo? Sapay kumata nakaradkat tayo amin. Welcome. Kapadasan ni Kabsat Jessa sa napud no nagantintay drama ngam sakbay na makablawa mampay ti Santos kan Bartolome family di Tabaggaw Cagayan from Roslyn Kate Bartolome. Ni Noli Baklig kan ni Rix Calixto di Taagno Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kabsat Jessa. Dear manang biyanang, at daidim imot ko kadagiti dadakkel ko tatilaeng bukod kapag imbagan ti pinanunot ko. Imbes nga ited ko atulong para kadakwada, ururno ngak ti kwartak para iti sanikwa ngay pundar ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. At iti kwartayo na nang, tatang. Sagtatalo ribo a pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwartam, Romeo anak ko. At dapay kwartam eh. Apay, nagsweldo ka manayin, anak kaw? Uwan, tatang. Aya, alang araw, tanay. Awan makukwartamay kaninanang mau. Naibusan, ta nagngingina mo ti magatang ita panawunayin. Sana kasi di ubing kayaw. Nga uray sa nga pulo la pisos kat adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos kamot, Ben. Dakkel mo't aba nagtasang ribon Ado mo't ti magatang daytan Ado a noodles Idulin mo day ta kwartam tagor nung kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadapay kwartame. Ken awan ti paggastusan me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakaamo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Iagbuti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot ngamin day tanga inam. Saanan, tadapay kwartame, kung kurana, ang kinapudno na kat awan ka din, naibusan anak kaw. Ben, di kalaagbain iti kastangar aramidem alaklakayan. Ay na, Helen, aya, gundawayam nga awaten, ti anyaman nga ito jay anak mo, ta baro pay laeng. No mga sawan na jay, ay awanan di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawa nanti mangigam iti sweldo na. Wen ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnong nan, ta ited namot aminen asweldo na. Ay, basit na day jay, amaksay iti sweldo na. Nay, anda nagsard nga tricycle iti batawg. Ay, adan jay may nga anak ta. Sigurado, nagsweldo mo't daytan. Ala, inta sabtunain, ta itaya ta adagusan lagi ti dakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan, di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo itinagmalam, Jessa, anak ko? Ay, makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan Kasta aya. Nanta, masahiyag ta bukot mao anak ko. Ay, sige man nga rod tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta, masahin ka iti kada kinsinas, kin katapusan. Aywan, nagsweldo gaya mo jay kamsat mau. Kat inikanda kami manan kan ni inam anak ko. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay, kat, yamanan nyo ata ada pa'y maitad na. Imbag kit di ata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Ha? Apay nga yan nakaw. Ada nga rod paggastusak, ada iurnongak. Iso nga suri awan pa'y lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat ka ni Romeo ti agmarmarket iti masapsapol ito'y balay. Ni, apay nga ensardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo ata ni makaginawa ti abaga kan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilik. Jak makapwersa. Inkalatan yeda. Tapno marelax ta bukot mau.
Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangted iti kwarta ken ka, lakay? Umanay manday ta apagmismiso uta mong iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Agduma ti ugali da di lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Jak kay kayat na dya Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin jay inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam? Uray ampun ni Jessa, taimbilang tamat kaspudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangtid ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, ket awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan. Agtal na ka man may tabak-bakatan. Kwarta may ati pagsusugal ka. Ako libag ka, di ka sumanaaw. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kastabisyom. Uray, ta babaan ti panagsugsugal ka. Ket napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman? No kayat mo, kwenta dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalista ak iti dayjay. Ha? Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Ta siyak amin tinangi provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngamday tate agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti dumawat kanya. Hoson, tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam lang itan. Awan ka iskan na kita ngay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kaya't adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka amo nga agmarket ito'y balay niya. Anda nga men iur-urno nga. Ha? Anyat iur-urno nga mayamanang? Kaya't ko ti gumatang iti lote. Tano, andamot pa kalaglagi pak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Uray ampun ka, imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken uray siyak, saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos ito'y balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapul nga agurno nga iti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dakdag iti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan-amin kanyam ti sanikwada. Isong agsigurado akmat Tapno hanak to nga agbalin nga kakaasin no dumtang ti aldaw. Di mo kumamat idumduma ti bagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas tadananang kantatang? Basta no anya ti imbagak iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market, ito'y balay, iti masapsapul tayo. Uwan manang. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo, ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang da ito'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayada. Saan abali tabas sitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko, nanang. Ngam agornongak to pa iti kwartak manan pagbalay ko. Iso nga mula akpay lang iti prutas dato nga lote. Ay una anak ko. No kayat mo, da kamin timang mula. Tapno adan to apitan tayo. Uray natang no iso. Ay, haanan. Hanyo nga bibiyangan dato'y baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Ha? Sapay sugadur mat dadya nga tatang. Han nga bali no adanton maipatakdar nga bala ito kat uray ka na yun kayon to nga umumay. Mala nga road. Sikat makaam mo anak ko. At iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo nanak ko. Adda nanang. Didak pakadanagan. Ibagayo, no? Da kaya tiyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo, wan? Ay na, idulin mo kit diti kwartam.
agurnong kamot. Kitaam di kabsat mo, nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulatan nang takabayatan na si bibiyag kayo, tulungan kayo pa ay. Makauray dita ornong-ornong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali kada kami? Tabakit ken lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, nanak ko? Basta agurnong agto na awanan ti paggastusak nanang. Kwartaman bakit? Kwarta manan, inikan na kalangaruden ni Romeo. Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang ta jay babae nga anak ta? Iimot day jay. Ado nga men ti paggastusan ni Jessa. Kitaam ket nakagatangan iti basit alutin na. Dila bagbagi naman ti pampanunutan na jay babae. Nan, layunam to'y kwartak ta ada papanak. Ay saan? Adda na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamay ti ornongam. Apay, gumatang kamot ay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwartak. Tadamot kwartam. Isardeng mo nga minin ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan. Ngam di ka pa'y agbalbalew. Kano kang agbalbalew? Inton nagurnosan dagiti sakam? Mabayag pa nga gurnos dagiti sakak. Agbayagak pa itinapaot bakit. Nay, akin ko siya tinagluganam asimang poet manang Jessa. Katkotsi ka. Ginatang ko iti sikanhan. Kasta aya. Nasayat tadan service mo ama panagtrabaho. Wan data ti may sangain or-ornongak. Iso nga awan may itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kahit amom nga rudan tagmaneho. Agpasuruak nalakalaang mat nga masuro data. Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Ito na. No kayat mo siyak ti mangimaneho manang. Tano mapantag trabaho. Idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usaram nga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga rod more ornong ko manang. Ay, haan nga men nga puro itad ti kwartam Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ure ta kanananang kentatang matipang pangtudak. Agidulin kamat nga men ati para kanyam. Ay awan Han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga rod manan ilaklako da nga lote ija si dag ijay ile. Kasla kayat kumanan nga hulugan di ajay. Iurnong ak manan da dya tagatanga kiddi. Uray hulugan. Anyat kukuam di tasango ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Da kamot gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadam dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka? Saan ba siya? Apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakalkalkalam. Tapno agsapul laeng iti kwarta. Lan, sangaribo man nga raw. Wano, 2,000. Awan maitad ka. Pumanaw ka di dita. Inka ijay. Manungay ti iswildo kanyam nga mangisuro kanyak nga agdrive Benji. Ay, ori kumporme manang. Tay agtaod di tapuso. Han nga kumporme. Ibagam tapno ammo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo mat ngamin. Sige nga rod, magtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mangisuro kanyak, Benji. Sana balit, day off ko ita iti kumpanya pagtrap-trabahuan ta, manang. Ay, wan mat kahit di Kasla sideline mo na datoy. Sika tinalagip ko nga pagpasuruan ata. Sika mati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo ka nalaeng ka nga driver. Saan mat mo na, manang? Sakto laeng.
Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumulat ta ti mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasurwam. Nalalaing ni Benji Imbagda dya ta driver ti trabaho na ija kumpanya nga yan me. Kasta ha. Kat pangiparparadaan na itilugan mo ngay. Nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na. Di balit ada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laang mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sa daduma saan nga agawin. Pagturturugan na ngay. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. Kaano abumakita na balasang. Santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti san ni Juan ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnaw nga dagaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sa ni Juana. Kasano kat itadmat nga itad iti kwarta kadata. Pasaray dawatampay. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, kasi jay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igat-gatang na iti sa ni Juana. Saan akas kadagiti daduma dita, abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot Helen. Bakbakitan ka ngam naglaing ka pala nga agpangag. Imbak-bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulukwan, Jessa. Syakit diti mangibaga iti kasta kanyam. Benji. Taada yung nga ubing kangam kanyak. Baka isukat nak iti ubing. Saan? Itian niya kumaga po. Sikat ti love ko. Kinapod mo na nabayagan na crush ka. Inlimod ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga crush nak. Apay ang hamo nga yung bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. Tapos siyempre, driver ak lang. E din to asika kat empleyado ka. Aywan, agawin ako may jail lugar minton bigat. Pasyara ko man iti dadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay katuan nagpakadakan ni Joe opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sa pa'y na-file ko, tilip ko. Awan mo't gaya mong kwartang aramate nga agawin. Pautangan nakman no da kwartam. Katuan mano ayat ti utangam? Ure 10,000 ano da. Ha? Ay sige nga ron. Tainak to mangirwar ije bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Kanimot ti awag na. Nag-I love you pa'y. Aya, nukasta, addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. O no, manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadata lakay. Nukas ta, boyfriend mo, driver mo, Jessa. Wan tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana. Kat baka artista jay nakit kay tayo ata. Do ti karupropa ng artista. Saan nga artista? Basta, kasla nakit kita kaon.
Kat nakit tayo siguro itadaldalan Ta driver kat nga ron isya kumpanya nga pagtrabahuan may tatang. Di ako nagsubli ti trabaho, Jessa.Ag-apply-klangan nga abroad. Nag-resign kan aya. Wait, isa rugyak mo itong tag-apply nga abroad. Apay ngay, panawan nak. Sa nabalay ta para kada tati pa nag-abroad ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta, dakkel mo ti magastos. Anya? Kit okay lang ken ka. Pautangan na bayadak to no makabrudak. Sapay awan urnong kun. Naigatang ko nga minan iti lote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang gidad dumalote ma. Ta masukatan to iti ad-ado no makabrudak. Ha? Ay, sige nga rod kita akno adamang gatang. No kayat mo tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado, tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga rod, tap na daw saram nga ag-abroad niya. Uray, nalakan ati panang ilako ta. Kinapatag, malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang iti lugan. Apayaya man Ilako kun jay lugan ko ta sukatak iti maymayat. Padasak nga idamag ka na kiti kukumparik amanang. Sige man tani. Ay, kasapulan may pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ha? Ni, apay asikat ang gastos ngay. Kat saan kayo pa'y mo nagkasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang, Sige kit din. Kita am no sino timanggat ang ijay lugan ko niya. sorry, Jessa. Napekyak. Fake recruiter dyan lang recruit kanyak. Anya? Ay, katkasano nga ron nga yan dya kwarta? Wawa na. Inalan amin. Tako na nga iso ti makama mangilakad iti papeles ko. Ala, sayang ajay naglakuan iti lugan kan dyan may sangalute. Ada pa'y matay may salotem sana ya. Ha? Promise. Sana ko na mapeke iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sa nikwak. Masukatan to iti ado. No makabrudak, sakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dakto iti dakkalabalay ta. Ay, sige nga rod Ibirok mo to nga rod no adamom nga gumatang niya, darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangken ti ulo na. Napeke kano jay nubyo na iti damo a panagabrod na. Ita, agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay aboyfriend na. Nakaimimot tumag. Anya ngay ita. Nan, kwartaman kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laan. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ta, dapapanak. Inak gumatang iti bagasta, naibusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikanakaw di ti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak di 2,000 pesos kao. Saan mo ba rin tigas noy? Ang nagsahol ti dahito alaman? Ha? Agore ka. Ison samot na dyan tay nobyo ni Jessa.
Saan ang mabalik si Kastoy? Ay! Asas, agwalan. Nukasta, grupo na tinakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin akaw. Ngam alaak pa iti video na itaalalagay, ta ipakita ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para abroad. Ngamahan mat gayam. Nangipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na kumanti sa. Di ka na nag-uwit. Uy, umay ka man kinitarakupan ka. Ay, nga malay tararakop na ta. Isublim tinaglakwan iti dagakan logan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas tuganak, Benji. Bulbulas tugi ka gayam. Kasanon nga dya kwartak. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangang. Tagawid na kiji lugar mi. Di nakisalda di tawid ko araga. Tayo so ti pagbayad ko kin ka. Nagawid ni Benji asaan na nagpakpakada kanya. Iti ababa sa rita, linibasan na kat manipod idin awanan na pulos ti pakakuntakak kankwana. Ado ti mangibagbaga nga itarum ko kano. Ngam awan serbina, tanagastos na aminan ti kwarta. Nagsakit, tinakam ko'y tinapasamak kanyak, ngam kit di nagbalin eleksyon dayta. Inimutak dagiti dadakkel ko gapu iti sanikwa, ngam napukaw lagayam akaslawan anyaman na. Iso nga ita, bumawbawi ak kadakwada. Alakastan, tugayam mo, Jessa. Alagagayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama, tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless. Ititong Galmaysa. Manang Biyana! Hello everyone! Kablaaw, kan bendisyon kada kayo amin. Sapay lang kumata na ito maipaaya drama itakat agserbi nga adal kan pagpampanunutan titong Galmaysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kanikab sa dimbar sa napudnanagan tintay drama. Ngam sakbay na makablawa mampay ni Belinda Merculio dita barangay San Jacinto, Victoria, Tarlac from Victor Merculio. Ni Rose Ann Velasco dita Santa Cruz, Ilocos Sur, kani Dominic Musuela. Kasnimanti ko na ni Kabsat Dimber. Dear Manang Biyana, siyak tay lalaki nga one prinsipyo na. Nakunak ti kastaga puiti kapadasak ngay nakistoryaan kan ka. May papan kadagiti na si Kugak ti pagtarayan to istoryak kan itinagbalin nga asawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Dimbar! Lungkatang man da ito'y. Dimbar! Disturbo mo't dahi ta ananang iti panaturog. Dimbar! Way, humayan! Apay aya, nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo ti panaturog. Kasanukat adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog kano, kat sikati ama jay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita na ita Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asyak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapudno reta nanang. Rumwar ka nga rod takasaritam. Diyak mo ti ibagbaga. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko nagita babae nanang. Rumwar ka nga rod dito isilid mo. Tasika ti makisarita kan kuan ako nak. Darasam. Disturbo mat na kita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asyak ti ama tain inawam si ka Juniper. Apay, adaya relasyon ta katawan mo. Awan relasyon ta. Nga madana pasamak iti nagbautan ta. Idi nagjajaming tayo iti balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti.
Kasano kumangay nga adda mapasamak iti nagbatan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaring iti. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isu nga agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibagam iti sitwasyon mo ita. Sana siya. Nabayagan na nagsina kami iti nailawan ta, Dimber. Agawid ka kiti. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak iti nagbaetan nyo kin ni Juniper. Sana kasigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti nanang. Imposible met adi mo malagip. Napadasak met tinabartek iti. Nga malagip ko matlat tadagiti inararamid ka. Saan kayo siguro anabartek unay Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay si Kugna. Nabayag met kanon anagsina da itinubya na. Crush nak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na anakasikog ken ko na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali ang nagpasikugan na Hanggang saan na akursunada. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang, apay, itulog ko nga raw. Apikutin dak dagita ababaay. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga ti amat na sikog mo, Juniper? Ni Dimber nga rod tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan namat. Sigurado ka nga iso ti amat na ita? Tama pa na kiti balay na tay nakasarita. No kasapulan nga ikak iti pagnakman na. Aramidal. Saanan tatang? Baybayan yun. Tauray anyat aramiden tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga men ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga min kadag iti lalakay. Anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak kon. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pag-adalam na ita napasamakin ka. Anya ngay. Kapilitan nga aganak ka abalasang. Pakawanandak ko matatang. Kasano ngay Maridalya. Masikog meten jay anak ka. Wan nga road paridinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kano nga raw. Apay nga yakas jay. Ay, jak amo ti sawag pare. Bagbaga akmet atakderan na ti inaramid na. Ngam ipeteng na met nga awan kano tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak ka. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makiinaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no kwa. Isa masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Ha? Nemya? Wan, siyak nga rod. Apay di nak mabigbigan. Ha? Wan nga ron. Dandan hindi ka na ilasin. Pimu daw kamot nga minay. Wan ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Ket saan na kamain initan ijay. Grabe, mati kinapu daw mon. Pimintas ka. Kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya tumay ka. Intag merienda, ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak ti makamo, Dimber. Hotel mo ti imayan ta, Dimber. Kunak ama pantala ag merienda, in-take out ta mo ka ng takuma. Kay kayat mo saan? Si ka talaga. Amom,
Adda ating maer ka. Thank you Ores si ka nga ron, pimintas ka. Kaslasan na si kaday ta. Ket kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawon na ngamin idi ket. Tanangi sitak ide. Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitanim niya. Adda na amwak anak kao. Anya day tatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan dalimber kenem niya akalugaran tayaw. Naamwak day tatang. Ngam na ko na ninemya, anamin dala ka no ang nagkuyog. Kahit pinagbagaam ko manim niya ang mga numay tulad ken ka. Imbagak mo tatang, di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kugko. Ngam kasla disidido matlatang agayat kinidimber. Kasta aya. Bayam nga roden Ang mga no ibagana pa ya pakibibiyangam ti relasyon da. Ken amangan no kunaan na pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na adya imbagakan kwa na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papan kinidimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kaya. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyamanak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha? Katagyaman balasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawatak mo't ka sales lady. Kasta ay ha? Aywan, adda ni Dimbar? Ay rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula numaluman, tamamaluman day jay. Ay, kasta aya. Sige nga rod, Nana. Patuloy kon. Maturugak nanan. Nagsubli da dyan niya. Ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalik-liklikam ni nimya. Di mo't adda nagkinaawatan niya. Idi na po daw pa'y Anya? Ngimisit mo't manan idi saanan nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na idi. Day tala ang tirasaon ti dimon pangayatan kan kwa na. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya? Si mabali mo't tilanganan, idi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw amarikriknak. Apay anyat gagaram nimya? Masikugak, Dimbar. Anya? Masikog ka? Kat, Nagbunga ati napasamak iti nagbautan ta. ay di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masyak ti amata sikog mo? Laglagi pa akagap-gapum iji Manila, idi adda napasamak iti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iji Manila, sakbay nagawid ka. Sikat ti ama to inawak, Dimbar. Awanan ti sabali pa'y. Sorry, hanggang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asyak ti ama na ita, no saan? Anya kamutan Dimbar. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo. Anyat amaw no ado tinagbalin ang nobyo na iji Manila. Anyat amoyo ngay no sigud gaya mo na masikaw idi nagawid dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang mo ti aldaw, manipod itipit Basta sa... dakkel ti pamatik na nang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ida jaya ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbatan may. Nay, ada ka matgayam dito ibalay ni Mia balasang kao. Naimbag nga oras yu, tata.
Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan na mo't ita. Tikas iti napadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Ha? Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot tiin inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak tata. Diyak laim pagaro pakas di ti ugali day di a tao. Ay, alakit masapul nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni kanemya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitain. Wen nga rod, nagsakit ti naramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan a putot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kit amam, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupaken kasi ka. Oho, panagkita yun na ita. Taatapan nyo nga minaputot ko rajay. Saan man anak ko, talaga akaingas mo launay. Kan oray jay anak ni Nemya, kaingas mo mutlaeng. Di yun man sang kaibaga na ita nanang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karuprupa kita? Kat, apay, di mo lata maaklon aputot dagijay. Kat kaingas mo launay. Awa, adayaw. Jackpot yun da ita. Jack marik na apulos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day di Dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mo ngamin amang tad, di namot bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wen nga rod, agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wan nga rod. Ngam, bay amon day di a tao niya. Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pagadalan dagiti anak ta. Wen ang amom adagar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray syaksi ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Ngam maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanumot ti problema iti dayta. Ngam kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos nimya. Ay, wana. Panunutan ta pa'y anaimbag. Ka no talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan iti agnanayon, Dimber. Apay, awanen planom ang mga asawa. Adamot Ngam jak nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. At danobyam, asinaw. Bayan yaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino ngay dayta, kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sabali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na itibiyag Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobyak. Naimbag nga oras yun, nana. Ha? Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin, di mo pagarupan abakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian ado ti pusto na iti pagiinuman. Oh, saan ka ni mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo, iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya?
Ay na, anak ko aya. Nagapuak ijay iskwelaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Ket ammawm, ay na, agpadaan nalalaing dagijay putot mo kada nemyaken Juniper. Nagadaw ti medalyada sika. Anya, Dandani nga rudi dan maawit dagijay medalyada. kastaya. Pinicture yo kumaida. Una, dagitoy manay, oo. Inalaak ida itiladawanda. Ha? Ni, huwag nga paso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rudan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagiti ladawan da. Ta ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na dya adimberaan niya, anak kaw. Kita mo't dagito impupos na ah. Un nga rod tatang, nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipus ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't to in caption na ah. Dagiti naglalaeng nga anak kaw. Kunana. Di na ko marabang nga ipupus ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod ah. Agbala na dya lalakay. Ide, pulos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Ngamitamatan, bagtit alalakay. Dilagbain. Agraraman. Timbar! Woo! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawam. Nabartek manen. Wan nga ron. Jak laim pagarop nga artek gayam na itapakat. Na, bakit kun kunamulatan iti asawam? Umay naksabtan dito'y barangan, mahal. Umay na kumbangan. Sinaaksan na itabakit na nang. Oray ta saan kami pa'y nagkasar. Wen angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper wano ni Naimia. Imbag na gajay ata makaanak da. Kan adaputot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kagdardaraso do sanak ko. Panunutumot ni Marian ah. Kaasimat no basta sinaamlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay oray awawaan. Anyat kinunam dimbar. Ulitam man. Kunak agsinatan tanao maakken kan. Kastagayam. Anay ko. Apay dinanog mo ti subsub po kay. Anya, ulitam pa'y timbagam. Sinaan na. Makapaupay mo't nga minter aramidem. Minalam nga agbartek ka. Kun kasapulak ti anak. Dinak may paayan iti anak Marian. Anay ko, agruam ka na. Kayat mo, tekan kamay. Sige, padasam tay darum ka dagos dimbar. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na nyaman na. Ha? Ikasar na. Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan ah. Tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakaya ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimber. Kaya't mau ti matapis dito'y nga oray ado ti tao. Saan iba inanak mo't dito'y Marian. Siyak lang nga rod aminan tinaggastos para iti dayto akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kasta ngay tsuram. Agunay kaditan. Bilangang kadimbar. Maysa! Wan Marian, umaya kaon.
Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kayat akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada nemya kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayan dan ngay na nang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper kan nimya ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papelis da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man ng iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada anak ko. Kinapudnunan na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay wam to dagitiin na dagiti anak mo. Tapno addalat na komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wala nang. Ni kadi Edmund ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalae nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagabangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, no kasjay nga pa anak. Amok ngamin kat, ama umuumakan kanyak. Ang ama, di basta masinaan, tainayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laeng ti mamagsina kadata. Iso atakderan ta, dayta nagsinnapataan ta. Eh, Marian? Padasam ti makisina kanyak ta. Dakes kay ti karatista ka nakak. Aklunak ang napilitan nakla ng asawa ka ni Marian ta nagbutengak. Kat uray kayat ko asinaan, mabutengak latat, ado dagiti kakaanakan namang bambantay kanya. Kat jak pa yan maaramid ti mga pakenkwana, ta mabutengak kadagiti karatista akakaanakan na. Nalaos ti panagbabawik, tunggal malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Ti saan ko pa ng bigbig kadagiti putot ko. Kat itabab barusdan, kat adadalat ta ijebal lasiw taaw. Alakastan, tugayim mo, dimbar. Alaga gayam ditan, tinagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, parity script, kaniti drama, tugayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, kumusta? Baro may na napakasaritaan wano kapadasan ti mga ganyo ita dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud ka ni Kabsat Greta sa napud no nagan, tintay patangatangay drama ita, ngam sakbay na makablaawa mampay, da Leonida Bagala, Atlantic Ocean, Jonna Marie dita San Nicolas, Ilocos Norte, kani Leon Lopez. Kastimanti ko na ni Kabsat Greta, Dear Manang Biyanang, madanagan ti inak ta bumaketak kanun abalasang, iso apilitan nak amakyasawa. Ngam kasano nga rod amakaasawa ak no awan met nobyo. Kat kaputawan nagaraaram kanyak, nabaybay ak tibagik, kat naglusyangak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, api anagado ti tao di tabalay ni Uncle Eddie. Anyat aramidan da dita. Ay na, kano natayan ni ulitag mo anak ko. Ay, ala. Apa yan? Anyat napasama kan kwa na. Katno ka anula ang anak kitak ngagkap-kape di tasango ti balay na. Sigun ka dagiti napan nagresponde. Atap da nga idikalman ti agsapaan na tay. Nalamiis kan unti bagi ina. Atapon damutan na atake. Sumit lagayam adya kung napalabas itay bigat anapan ijay bangkag na Nakasalsalon at laidi na udi ang nagsarita kami. Ay, piman met ni Manong Ede. No adda siguro kad kadwa na di tabalay na naarayat ko maadagos. Ngam,
Una yan aya, takinay kaya na mangaminan tinaglaklakay abaraw. Wan nga rod Nagrigat mat gayam tagmay saan niya, nanang. Iso asika, anak ko, agpanunot ka kuman. Nasurukan at 30 titawon mo. Ngam awam pa'y asawam. Kaya mo aya may tulad ka kanyang uncle mo nga ide. Nanang. Kahit anya pa'y lang arog ti kukuam ngay, makiasawa kan Kasano nga rod makiasawa Kat awan pa'y mat boyfriend ko, nanang. Apay, awan agar-aram kang ka. Awan nga rod. Agpaaram ka. Wano saan, no makitam laki diyan na singpat, kan nadama pa naggustom iti lalakay. Alay, si Kanta agaram. Anya? Papanan nyo, tatang. Mapanak man makilamay. Inakbait, makipagrik na, iti ipupusayan ni tatam nga iday. Nay, si Kanto pala tagpastor Taray, ang mga maladawak nga agaway. Uwan, tatang. Makipaglading ita, Cloida. Nalakayan mergayam abaro ni pari eday. Kunak no inasawa na tay para luto iti kanan mi iji construction ang nagtrabahuan may. Saan, Mang Tunyeng? Pinaay dan sama nga min ide? Piman met nga ron ni pari edi Namukla ang naglaklakay abaraw. Imbiro ka kumay ti asawaan na ide. Angam nabayag met nga minay na di kam nagkitkita. Italang manin amakitak. Agam na anyan ta may samot na bangkay ti kumparay. Uncle Tunyeng, agmerienda kayo pa'y. Nay, iso ka din na ito'y tayo anak mo, Loida. Wen, Mang Tunyeng. Balasang ba't gaya may. Wen angam nay, mabakitanan abalasang. May tulad sa magkanya uncle na abaak. Anya, kat nagpadaan dan jay anak kaw iti bursyaw. Takrot sa nga agaram iti babae. Taawan mo tapulos ti amu na anubya na kanyak. Madanaganak nga raw. Tunay, lumakay mo tin ambaraw. Day tamag nga ron ti ibagbagak iti anak ko. Ngam awam makano ti agar-aram kang kwana. Ala ni nanang. Sayang, saan na nakasurot jay baraw. Ang bayam, taikuyog kung maminsan, ta agam amu kay man adwa. Nanang, nakababain kin ni Tata Tunyeng. Tila imbagbagayo kan kuana. Kan apeng iritreto dak iti anak na. Kat jak pa'y mat nakitkita. Ikuyog nanto kano inton maminsan nga umay ditoy tap nagkita kayo. Jak kayat day tangar aramidan yun, nanang. Ay di ka man nagpili-pili mat si Kagreta. No di ta aramidan ti kastoy may tulad ka kan ni ulitig mo. Inton mataya ka sino nga iti kadkadwam taw. Jak mo kayat angag may saka. Nanang. Ala, agsagana ka kidin. Agpapukis ka. Uno saan, ipaunat mo day na ang rag abuok mo. Baybay ang mga mintabagim. Kasano nga dagaram kan ka ngay no kasta tilangam. Kas kalabak-bakitanan iti kasta ngay tsuram. Di mo pa'y ang mga ornusan tabagim. Agpapintas ka mga Agpasiksika. Agbado ka iti nasisiksya ka wus kas jay. Nakasagana akon nga agbakbakit abalasang, nanang. Agbakbakit abalasang nga. Agpamanicure kan pedicure ka pa'y. Tapno sumilap mo dagita kukom. Kanday tanaing pisakiday mo, ugudam mo basit Tapno pumuskul mo. Tilamadmadlaw yun, nanang. Kan naglipstick ka, oray saan unay anapuskol. Suruwam ka di tagpapintas anak ko. Nanang. Malagrubat kan tamapantaman nagpaparlor. Kuyugang ka, tapno napintas ka makita di putot ni Mang Tunyeng. Ay tabon ita jay kumparek anak kaw. Agrobot ka ta mapanta. Unman natang. Kaya't kumot makita ni Tata Ede iti maudi agundaway. Ubingak pa'y ngamin iti na udi anak itak. Alang araw agrobot kan. Ta ada pakiluganan ta mapanijay anak kaw.
kentap no masapa tayo ang makasangput ijay. Tatang, naitabulan ni Tata Ede. Di tayo kadipay agawin. Madamdama, tadapay kayat ko, ayam amukin ka, Tiburcio. Mang Tunyeng! Ay nako na no nakaawid kayo. Pasensya at di kay naasikaso itayan. Tanay busy kami mo. Way, Loida, mawatan may. Di ka matanagan. Ay, way, isaw ti ibagbagakin ka nga anak ka ni Tiburcio. Aya! Ay na, nagwapo adim makeltoy putot mo Ay, kasmet la kanyak Gimwapo akalimakay. Ay, uwaw, Mang Tunyeng. Ay, sigurado ang magustuhan ni Greta to'y barom no makita na. Isa pala ko Ha? Nala, mabitla ang ata kita at tay pagluganan tayo nga agawid ijabalay. Imunan dyan anak ko ang agawid. Agkukuyog tayo no madamdama, Mang Tunyeng. Mabitla ang Sige laeng, ading Loida. Papanan tayo, Tatang. Mapan tayo, ijay balay dananam aloida. Anyat kuan tayo, ijay. Inta makipangan Greta, balasang kau. Isaw, Tiburcio. Kat isumat anak ko, Tiburcio, ni Greta. Naimbag nga oras mo, Greta. Kastamat kan ka, Tiburcio. Ay, no agin nosto kayo adwa. Pagkasarenda kayo na iti kabiitan na panaway. Ha? Ambuyo niya. Agbagay kayo launay. Tagpada kayo ang mabaakanin. Iso nga agasawa kayo kidain. Ang damot nuwang ta anak kaw. Ada pa'y baka kintalo ababoy ta. No siyak ay kayat ko ani Tiburcio para kin ni Greta. Kaya't ko launay mo't ni Greta, para iti anak ko, abalayan. Oray siyak mata, abalayan. Agbagbagay nga ro dagiti dua. Kahit kasanaw, anyat makunam Tiburcio. Da kayo man, no siyak, wanlatan Si Kangay mo Greta, anyat makunam. Kat, no anyat pangedeng yung sumursuro taklatan nanang. Itatanalpasan ti kasaryo, no sa di no ti kayat yu apagnaidan, da kayo ti masurot. Kat nakaragrag sa kakunay, tadan asawam, Greta. Uray mataya kaon, tadamutan kadkadwam. Tila ibagbagayo mo't nanang. Agbyag ka pa itinapaot na balayan. Urayin pa'y matagbalin nga apukot Ay na, sapay ko mga road ta makabukal da adago si ti anak. Wan nga ron mabalinda mo tiyag naed ijabalay no kayat da. Ijabalay ti pag naedan mi Yawin ko ni Greta nanang. Ngay ka ala Adda kada kayo dayta baraw. Dakkel mat gayam to'y balayo, Tiburcio. Wen, ngam kadaanan na balay da ito Tatawid pa ni tatang da ito kadagiti dadakkel na. Sa dino ngay ti agbalin asilad ta dito'y Tiburcio. Di tama na Di ta banda ti kanigit asilid. Kasladyak pa'y la na irwam. Kasladyak pa'y nakasagana nga umabay kan ka. Kat sika no agminmin nuleng-leng talat nga rudan, Greta. Alang nga ron, aginanaak man pa'y tani, nabambanugak, kasla kurang pa'y titurog ko. Ala, aginanakan, ta siya akong timang yurnos karag iti gargarit mo. Thank you, Tiburcio. Tiburcio, anyamot tin tinamayam anang luto dito ginatang ko akarni. Kunakmot nga isigang mo, inya dubo mo't din. Jak nga ron kayat ti sinigang. Adobo ti kayat ko. Sanak anasam iti adda sabaw na. Kat ginudwam ko malatan anya kamuteng. Sapay jak kayat ti awan diguna amasida. Kanto'y linutom nga inna po'y. Naksat mag. Kunak ano binantayam itay tadda kalaang mat dita kusina. Kat imbagak mat amapanak biit dita kaaruba.
Katinuray mo kumapay ang naluto sa kaimalati ni Dakaruba. Si ka na ang timangan. Awanin ganas ko. Makamuka basta siya, mga anak na mabisinak. Apayon, nakalakmat ng ti kwarto mi ka ni Greta. Anyala ti oras, nakaturog na tan. Greta, ilukat mo man tiri daw, nakaturog ka kadain. Dita karwar amaturog, tadi ka kayat akabay. Inruar kon dagiti ulas kan pungan mo. Ang dapat ngagpayson di tiruar ti ulas kan pungan ko. Ay, apay nga asak ti maturog di tiruar kat no kwartok mo't na itaw. Pasensya kan ata na udi ka man. Iso adita kan ruar amaturog. Sa apay nagado ti lamok di taw. Agmuskitero ka Anya? Kumusta nga di insan ko, Uncle? Adda puto nan. Awan pa'y may kaanakan. Baog samot jay anak ka. Anya? Nabiit da pa'y mula nagdan na, Uncle. Naladaw la siguro. San mga agpapada ti panaganak ti tao kat? Adda masapa, adda maladaw. Sa bagay mo't kit di Kat, kumustadan nga iti asawa na? Nasaya at siguro at limasinak nga minag. Ta nagnaida ko ni kalapaw ko ijay talaon. Ay, pinanawan yun tayo sa Tiburcio di Balayaw. Wain, tapno na wayada ang mga ramid iti kayat da. Amangan ngamin no mabain ti manugang ka no addaak ijay. Sa bagay na pintas magkay DJ Kalapaw yung talon nyo, anya, Uncle? Wan kompleto pati gamit ko ijay balasang kaw. Apay nga nyakar mo ti kama, binaliwam mo ti pustunan. takayat ko amayabay iti tawa. Tapno presko ti maturog. Ay, saan? Diyak kayat ti mayabay iti tawa. Isublim iti sigo na pwesto na. Ken ore ti cabinet, apeng nga nyalis mo. Limawan tupay dito unag. Idiin simpak dagiti kagawaan dito Madi, diyak kayat ti stel ti kwarto ita. Isublim iti sigon. Ken dayta up ti kama. So katam dayta. Yellow ti kahit ka kolor. Hapaya sino katam iti violet. Nalabaan nga rod. Nagando a yellow nga up di ta cabinet. Paboritok nga rod mat ti violet. Diyak nga rod kayat. Diya yellow ti up mo. Ijayak nga rodan bangir asilid. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Mapangkalang Bakan timot niya may sa akwarto. Mapankan no kayat mo. Apay nga pang may sala at tao tinlutom Greta. Kat, agluto kamot ay iti kanam. Unay kamutan. Di naklain lakaman. Ay sa anak ababa unan. Adamat imam, di agluto kamot iti kanam. Syaklat na akanayo nan. Anya? Lukas ta. Sige. Agkanya-kanya tangarudan iti makan. Ni, nalpas kan anangan, ngam di nakpay inayaban mo't. Kat amumot nga aglablabaak ijay likod. Di kamot karaman iti inlutok. Para kanyak lang dayjay. Anya, ay sapay mabisina ko. Unay kamutan, amum nga aglablabaak. Nabambanugak. Agluto kamot latta ano kayat mo. Di mo't nagkanya-kanyatan. Anya, nukas tangarod, labaan matan dagijay kawas mo. Ha? Naimbaglakit din, tajakpay nalabaan dagijay inyo par ko akawas mo. Ha? Agkanya-kanyata ko nam. Sige, magsilaba nga rod matan iti kawas na. Ay, konsumisyon. Nay, kapayan, Tiburcio. Nagalas mo't gayam ti ugali da di Agrita. Saan kami agkatunusan tatang? Lapit kayo pa yan nagdyan na. Ay talaga akasta at agad adjust kayo pala ang iti tunggal maysa. Di kam kumapay gayam nagkaskasar. Da kayong tumot ngamin. Nikat kinayat yung mabalin nyo matagkad ka no talaga adiyo kayat tunggal maysa. May mayat gayam ti single taawan ka apa. Ay, adda alumakayak no adda kadundunak akalaban. Anya akalaban na sasawam at Tiburcio. Kitagpay sumag. Kalaban ko ni Greta.
Takanayon na akong traan ti amin nga ibagak. Nanang, jaksan kaya ti agsubli ijay poder ni Tiburcio. Agparikutak lang. Maistresak nanang. Nakarkaro nga agkurut-rut ti rupak no addaak ijay. Nay, apa yan? Adda parikot? Parikot mi ti tunggal maysa nanang. Di kam agkatunusan. Nagkaikan nyo pa'y mat iti panawon ti bagbagiyo nga agad dya sa anak ko. Di ka agdardarasudos. Da kayo at tinagdarasudos nanang. Ah, Makita nyo, ti bunga ti kinadarasudos yun. Da kayon tumang amin. nay, apa basulan nak ngay, kano kinayat mo mat, saan aya? Wan matkit di ananang. Mayat idi damo, ngam idi agangay, saanan. Alaki din. Agsublikan ijay tama nga nururayan na kandya sawam. Nay, kunak no di kan agsublay. Ipatulod ko kuman kat dagiti gargaret mo iti balayaw. Aha, kaya't mo gaya man ti makisina kanya ka. Apay adi mo pa'y laintyat ngay, tadyak ko man nagsubli dito eh. Nagbambanugak pa'y ang nagbiyahe. Kunak ano na umakan dito. Ala, umunag ka. Saanan, urnusak langan dagiti gargaret ko, tagawid akmo lang. Ni, awan mo't imbagbagak. Anya nga awan, kano ka ibagbagam lang. Di nakpagbalinan at tulang ti Bursyo. Amangan na niya ti kuna ni nanang mau. Nakababain mo't ah. Nukas na, talaga nga umanugot kang agsinata. Ha? Katala ah, itamot lang agsinatan. Talaga kaday nga awan namnama nga agsinubyan kayaw kan ni Greta anak kaw. Awanan tata. Isumat ti nagdesisyon nga agawid. Apay alapdak ngay. Sika ti lalakay. Sika kuman ati nagpakumbaba. Apay abinaybay am apumanaw ngay. Katisumat ti kayat na. Mayat ket di ah, taawanan ti parikot kaw. Ay unay kamutan ti bursyaw. At nga ruditan, pinaluspo sampay laang may. Talaga siguro agasat ko ti aglaklakay ngagmaymay sa tatang. Nay, apa yan anak ko? Manual dawan nagbakbakwar ka ah. Jak nga ron amo nanang. Jak maawatan ti bagi. Ay na, Greta anak ko. Ang mga numasikugkan. Ha? Ang kasanuday tangay. Pinanawam mo ni Tibursiaw. Nanang. Nala, urnosam tilangam. Tamapantag pa-check up. Punkan taman no talaga masikog ka. Makapaikawa mo't ti awan kasinsinubang na diti palay. Kumusta mo't nga tan ni Greta? Apay nga no kaano apimanaw. Kastoy mo't yan ti marikriknak. Kasla kailiw kumutan. Anyat pampanunutan manakaw. Apay akasla naliday ka. Awan tatang. May kawa aklang iti kaawanan ni Greta diti balay. Mas lawak mo't ngamin kada kayo ah. Sina adagos mo't ngamin ti pinanunot siyaw. Imbes apagsaritaan nyo anaimbag ti saan nyo apagkinkin na awatan. May ruwamak tumatla siguro tatang. Lo ay ayatem ni Greta. Ikagumaam di mapan mangay ayo ken kuana. Urnusan yaw ti bagbagiyaw. Nataengan kayo mutan. Saan kayo nga ubeng amasapula bagbagaan. Addan na kemyaw nga agpadpada. Nanang, sublatan dakman mo't amang isala kini baby. Nabanuga ko. Kaya't na ti maisala. Ay masadutak. Nakyas asawa ka pa'y lang amin no sinaam laang. No di mo kumapinanawan di asawam, di adda ko makatulungam ang mga awiriti anak mo. Ha? Apay ngay akasta kayo. Didak kaya't atulungan. Ibagam mi di asawam, ta iso timang tulungkan ka. Pag tinulungan yung awawiran, tanak yaw. Tulungan nakman mo't amang awir iti anak na ti Bursyo. Ketuna. Urayag ti panagsublim ngam itaka lang nga umay. Mabainak kami na mapan iji balay nyo.
Tamangan no pabainan nak. Alang nga ron, tulungan nak. Tamarigrigatan ako. Naimbag man ta na ay ayom jay anak mo ang nagsubliin di balay abalayan. Iso, tinagdisnodo ang nagsubli iti asawa na, abalayan. Takasanaw, talaga nga ing gagarak, ti sanamang tulong kang kwa na mga wawir iti anak na. Tapno mapilitan nga agsubli ken ni Tibursyaw. Kakasi na, nakapanunot mutlaeng. Ay kat mayat nga ron Bareng okay dan. Saan na ko mga minan nga gapapa ta adan anak da. Uwen nga rod adame na kemdan, amodan, tinasaya at kensaan. Numabalin, jak ko man kayat nga agapat na Tibursyo. Tapno agbinadang taamang taripato iti anak ta. Kat si kamot lang amin ti mga apakanyak. Anya asya, uray matsika. Kay, anya nga ron taramidin ta. Kat, panunutan ta adag iti rason ti pagapapaan ta. Ta iso ti ikatan ta. Ha? Surwon ta ti agpabigay. Di ta pagandaran ti pride iti nagbaitan ta. No anya ti kayat ti maysa, pagbigyan ti maysa. Kasjay, saan kat amakipin natangken iti kayat na. Ala, siya kung ti umunang agpabigay. Sige, noan niya ti kayat mo, iso ti masurot. Ngam inton sumarunaw, noan niya mat ti kayat ko, siyak mat ti masurot. Wen kasta kumaakanayo nun, tapno saan tan nga agapa, tani addan anak ta. Wan nga ron. Ala, sorry nga ron din wine. Kat ikarik nga gagagutak pa'y, para kada kayaw iti anak ta. Agyaman nak Tibursyo. I love you. I love you too, Grita. Naurnos mi nga rod ti bagbagimi iti asawak kat manipod idin saan kami unayan ang nagapapa. Luaga pa kami man, maurnos mi matladagos ti saan mi apag kinaawatan. Nanayunan nga rod ti anak mi, aging ka nagbalin alima. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tigayem mo, Greta. Alagagayam di tanti nagpatinggan, dayta kapadasan wano pa kasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa.